Ubekobi. Mijinem. Efa hede no. Ni nyina. Ye wo ho dada because ye kwa ye bi wo ho na me ko sport area ni nyina. Okay. Ti me de me wo ho dada. You asa okay. Wan so ye me witness me boa. Makofa Obome High Street ni so nyina kohu Adom Park. Nya ye na me no nyina ko bi na. Enne ase mfa ho. Enti ye ba nyame ya dom a. Afi wei kwawo no eye extra. Esa me amra do anka sa gire mu na episode so ewo mu no na se otimi se ba bia bewu. Enti achi ne bencheye so ye kwawuni wunya kwawuni bra beka Adom FM ho munim se eba kwawu Easter ne dia Adom FM ye headquarters ena achi difo no so edi achi. Enti momra ne ne nananom ahemfo mampani ye wo ho nkamom na ye hyefa no esronko ne ma ya hyehye nso afi nso abrema yakono doso Adom ya do too much na me say ya woda na kasa na Afia ya woda no work and happiness ene ofie kwan so nyina no Linda Do restaurant ehon ye shase ye di bia no ahu na tese ye di asi kwan so eno ne yakwa baba ase no na ye wi a efie da no ofie kwan so e wa Adom Park live na no sia kase bon se ga international me ni wanya nko esi afrema no pe ya ka enya do heda Afia kase no me na me ko kenkan e dia ma wa Adom Park eti ya no wa tweme e wo fia da no e wo ho na ye so event no bebre no na aya wana meyi kwakwa na nsanyum ne ma me mepe odu ne na remis ni nyina na obebo no wo ho ita wana meyi ma me sisia nyina obetibi episode sunum episode na day high life ne nyono kra de se no so ye wi a wana bebo dia obebo sa na bna ye kenya me ya Adom first steples si ye wi kwa wonu a fufu party tintim na iwo fufu mesi ayowa awana fufu ene nkwan be na pe ngate ne akokombwa o se fufu ne ngate ne akokose ya na boso Afia bisame okay wonso so de minim de ope ene ebunabunu ebi wonso ope ne abenkwan ya adwene kakra to so na de nwa ka Afia woni me wawie na wonso a wotie ye fufu no ne de he na ope ayi wonso ope fufu ne de ope nkwan no mo ene akokwa na se Afia nyabote ubisa ne se ope fufu ne de yen o ka se me pe nkwan no mo de nkwan de nkwan na ope Reverend Kwai. Ono nim Reverend Kwai ye. Kwasi unim ye. Unim ye so nim di. Kosia ye. Oman hene nanim Reverend Kwai ye. Ono pa so ope. Ene Reverend me election. Go oman de ne nsa no bo. Me nya me aduane no a. First April no. Oman no akasa so set table. Oman Abena sante. Oman confirm. Oh. And in fact Oman hene set table ayefufuo ene Reverend Kwan e ma kra ye Reverend na yesu ebi kra ni mu ye chese be ma so ye Reverend Kwan ebi mu ye na ato aba ebi so ya nyonyonyo chese wan hu ne kra yi a wan hu ne kra na asase na be wi na ye nyon me so nyame ya adoma ye ni mu he ya forecourt he ya bra eye Easter Monday bra be kan ye hu de wo hia no wasanka eno ape na ntwie kakraka bia wo Adom TV wo gyina so goyi enya Opokua size okra ase yaka Abena bom be me de Abena Sarah ne abrafi na ntweni so na ntweni Afia samba ye nyabotre na ntweni de oso se mene Presla koye no mi kohu no me se no kwasem se na ntwe wo a wonim Abena Opokua enim abrafi na wonim Sarah na se sa na ntwe ne na gina ho a you are sorted and I'm na abegwe ye de bebramo tinyame ya Adom a momra ye no wasanka but don't forget so on mine kwa sitting table on mine ho dear any rere e bia wonim na no ya on mine CJ koye jollof competition yi on mine bu CJ fimfram no on mine de onu aduane no no dear untumi nyi free ne ho yes on mine ya dear it so so obeye rere a menyi na chinyi ne de no so de ameka hwe because rere nkwan se makoni twimi ne kakra wa wi na se wo di na ohiri mu so ne kakra Easter Monday na one so said your man agye ne table is yes said your man agye ne table one so pese
obeji table you set table ma now you fufua obefre we say o man oni restaurant na say choban cause ye ko but I no still me recording no I see a recording no fufuo party no ambassador ba ko pe ye amount eti o man boss ye beba ma be recording ti abna ye kan the restaurant no na chop bad yes na vivi o ma mesom vivi obeba and I see a recording top taste obeba and they recording we dey fiche obi fi kokko kokko asifi banka jansen ubetwa mu danten wo ba aboso kan eba aboso kan eba yes beka hye beka hwe so metesi yesi ni fufuo na eda pa ti be ma kwan kasa beka hwe so me expect no yes beka hwe ba me gusu e kasa wa so pesa oba no me do fo bra na bra kan ye ho do frɛ woni me messenger no a send me message wo hodo mo obi send WhatsApp send ye beba na ye betwa hodo mo ni ujuma wudi ni nyina na ye so TV so saa kosi se Easter Monday ne be so a ye be fufu party ntido de wo hia ye wasanka odi opekra wa fa wasanka fifie bra ayewa no fa fifie bra na mo ba mo make sure se wa no pewu jenene ginger ne garlic kakra nti ye de mawa because any padodo ade nyu bia ne pemeko nti bia na wo de ne meko level no nti wa utwi e wo sanka ne mu a ya sankwa no fufuo dem e de no ano nti mu a mo be kokko na mo be Easter Monday no wona mo kwan no so ofra mo ase ne ade nyina no ayewa no ohun nti udru ye na ne wamane afa kokobre no waju fufuo wo de wie ya no wo koda boni ni akire wo bia no Afia yes odo yentisimo yenda Ghana man na mu so ne wei na uhunu se ene na sesa fa cheme akwasi code bi na abeche me sa but oboa mede ne sunkunim but just that ehne na abo the bon krata no daily graphic na mede hyase enura Ghana fo obi ehunu na enwanwan so se enura digital man yatumi akọ na ya pau Ghana card at best eho antoma ye na network ye nsuo mu die nsuo mu so ne ho ne epoase kebu anya fort de bonsuno disenya mebam bonsuno na achi awe ho wo mo fan twi we dey throw mo na be say ubisa question bi say a life without internet it is very terrible very terrible na eni ho na ye nim de na ye nim but ni na wo dia de udwuma senka wo ti hei wo set obi send message important message fia oh yeah WhatsApp call kra ring you so enko nti ekati na abeka cho say are you sure you are connected nti empanifo mo de communicate number mon yenim de mo ye mon koso anya na ama life no ase mu ache ayedin aye halfway because ayedin ye ne ama no ne abusua wachire upese oti obi nka na wonte a enti besro mema ne nya ntokwa wo fie general issue enti se bia wo frɛ wo dofo bi na wante ama wo frɛ wo nya no a enya abufuo ti esere urade se wona ohododo wo mumum ne de bribia obi be so wo frɛ na nkom se be ya wo betime nya apomuden pa enti daily graphic enura abatan ya wo ya de omo na gu animu hai wo mo ma no ewo wo mo card Ghana card ene Ghana card na no na de ya bibia enti se wutie ye nne na wo nya wo de a medofo trimike na so kokko ya wo de sisi a daily guide graphic de obokrata ne de aba ena no pay na wo pay 16 so and also December polls will be free and fair easy boss and day ato edwai enkeka wo bie ne ho ebeba abato ne mu nti mo amabom tiri mo po ebesa mudi boni wo mu no mo forget if you say ya focus ye koye ni mo nti daily graphic de bokrata no so na dia bai na ayi fo IMF managing director so na e ka say was economy in last 12 months was Ghana makes progress ye koye ni mti da be ne ebedu ho ami busa ko fiasa e bia brofo say ya na breakthrough ne ho ahwan ne ya ni abre ne fanya de ese de enti daily graphic the bokrata pay 24.25 okọ ho no mu a ensam ni nyina so e wo ho Ghanaian time the bokrata ni ne efonye da ha ya me fe papa eye mami Jemensa chairperson ECG na wo welcome owura akufudom dampare wo ya doctor wo mu mienu nyina pledge ka se afi abatoɔ no die This nyame ba ekwem ebia na nyame aba December 6 ena ebia entry ba e banko ade a nyame ya yadoma bibia be transparent credible
bibia be kama nti ho asem na mpanifo emienu nso edaha Abena be 2 weeks 3 weeks or a month ni stroke yare no akosoro ekosoro Saturday nyame yadoma mepese obia betie nkwahia obia be hwe nkwahia wo he say the doctor ne dey like wakasa free ni mu ade a yebetumi yehuna yebetumi aboa ma ho ato ade na wo se yetena ho ma ne kuyen me nuano mo mema me kunu no papa bi mamo ni mu ho achinye ade ne nku be ma bia wate ye wo mema bia wo ma nom BP adura nso mema nda so ye adwuma ade na wo de ho achinye wo nti wo pese wo ewu na nkasa dan se be ma ne be wo ebetimi a resort no no ompe no no maduro na BP no nko Udi wonnom edu stage bi be 3 months no mu hu say ade no reduce abafoma omutumi educate you ene de ba bia adrei didi ye say ka ho obe ma no gina ho stroke kwa akosuru nya be ko me ma no dodo no a ko eastern region kwa hwe ko Asante Mantemu 500% stroke cases woma di wo consider doso ennam cranky to nyanya stroke mesremo nti we no konfa no chefo because of cases na kosuru nti no wo mo a launch your friend say edin bi wa ha Abena we dey campus class edin so ntime mu a as I said, wa refer hwade no wa wo hwa se do simi bo no wonti wo ba Ghanaian Times e din ba ha pejana me thrombolysis thrombolysis bisa wa ha se be ye betimi de save stroke patient nti ho asam unya Ghanaian Times the bokrata no so a bo animo ha na face state of the nation address no so debate na end na no eno ura fanyoma kin so majority leader so criticize a minority for no some mo like moral justification to criticize the government nti ho asam ko page 4 Ghanaian Times the bokrata no so ediaba ene ano paying delegate the bokrata no nie babies get Ghana card at birth and also medical card wo the bokrata no di kan mo and mama Jane and afei Dr. Akufudam parents so de no so aba ni mo ha and afei data here poaso chidi and a sea cable disruption affects data services NCA omo de release no bando omo ye fast pa omo hu ya no omo de statement buy ntina no de won kasakura nyeye na tese ho asem no yeguso ya womo eye ho adwuma na Abena me yi de man kan kan nyina free mo asem for wo delegate ani mo ha ene say Yoko bust 4 over 113.9k momo fraud Rono bo mo so ya chiri nipa na omdo so papa mo ha mani na mo chiri wo bre wo bu se boom na just wo ye so smart say by the time I realize this for you sika free so no na just say one hu say ya adro bi na omdo fa phone so de fa wa dwini mo so de yo enti ko pay 3 a delegate the bokrata no e de sansam no aba ya chiri enipa enaya momo krono bo wo yi wo mo free ho obi ani ho enene ya chiri wo mo no ti e ho asem eno no Abena ma wie